Marko Jeremić, Marko Jelenić, Karađorđe Topola i Mateja Kovačević, Novi Beograd, Nikola Jovanović, Elko Porcelan, Miloš Novaković, Karađorđe Topola i Luka Matejić, Lapovo. Svi na borilište broj 2. Na borilištu broj 4 da se jave Bojana Milenković Japan, Nikola Ristić Šumatovac, Odnje Nikolić Japan i Vuk Josipović Japan. Borilište broj 4. Kasnije ćemo se pogledati. Pa, Bojan. Nek vas spoji sve zajedno.